Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanel, of course. Yeah, ta hi vulavula hi hosi ngombe Mr Post loyi nga ta hi n'wi linka na Ecomachinis suka vhele ka nyimpi yi nga suka silerongo between Jeepy Khatapila man of one na Mapele the boss. Even then makumu of course ta hi hetela hi Lekker Stylist. Hey. So mi nga ma hleketa ti-images teto yeah ta loko vhele wall ya Mr Post yi paintiwe ni saseke no report a hi ripotini hi swona and stuff like that. So the initial video loko hi endla hi kha hi reportera ka Mr Post loko pendiwa a ku ri 2023 hi May. So hi ngo ya yi pendiwe kwala ka early May or April May somewhere and stuff like that. However, hi ta January no hlamala ku na sweswi ka ha ri na mintsengo yo karhi leyi Ecomachinis a ha kolotiwa kusuka le ka hosi ngo Mr Boss na sweswi. So hi fike hi vona fika tsela ku na hakeriwe R150 aka ngove wo twa ku hi ya transport. Ni ta ku vona kwala masikwini and ni nge swi rivali. Loko ni chika aka ngove ni mbala maplastic. Okay. Then of course it showed the work kwalano on the right side. So swi important device sungule hi vona this work because swi important device khe hi twisana context yo kahle kahle ku ndleka yini hi timhata Ecomachinis la. So ku ndleka yini kahle kahle kwa hi nghena ka ti-comments laha hi nghena ka ti-comments by the way ngo ro sungula hi kha hi ripota hi swona xi tlhe xi vuya kambe Ecomachinis. So ta hi kha hi kota ku va hi kuma more details because ni twina ku ti-details leti a nga ti referela a hi nga ti kumangi in that much until a za a hlamula comment leyi nga fa yi tsariwa hi Gaza News lava nga fika kombisa ku ni kombela ku vutisa a va lo ku thola hosi ngove kumbe a wu lo volunteera. Okay. So ya Ecomachinis laha hi fike hi vona a fika a kombisa timhaka ta ku Gaza News, there is 2 paintings in the entrance of his house or place. One on the left, he's holding a guitar, which was donated. And this one I posted in social media. That's one he did not... Okay, a on hlaya Xitsonga na mina na ku jaja swilungu swa vanhu ni twina ku na mesi swa ni bayisa leswi swi hlaya kwala. Yeah. I ri ku na ti-paintings timbirhi enyangweni wa ka Mr Post. Yeah, and impela ha ti vona ti kokwalano. Leyi n'wana yi nga ka left ha swona ku i holdena i guitar Mr Post. Yeah, i khome guitar kwalano on the left. Hi yona leyi nga donetiwa. And yona leyi a nga hi sweswi a nga hi vekelela ka social media a yi hakeriwanga. Tanihileswi of course a lo kombela a lo kombela ku yi endliwa ku yi paintiwa swi kota ku balansa swilo la ka interest la and a kombiseni Mr Boss ku ta hakela mali yo ringana 3,500. So leya guitar yo donetiwa Ecomachinis to show his work. And then leyi nga ka right leyi a nga ku yi vuleni hi la leyi Mr Boss a va twanini ku va chajana vona mhaka leyiwa. Tanihileswi of course a nga artist nga munhu loyi a nga eka ti-social media and stuff like that ngoza ku ni swi teka hi ndlela yaleyo ni loko ni suka i ni nyikete R150 ya transport a ni byela leswaku i ta ni vona hi masiku lama landzelaka and stuff like that. So lembe na lembe rin'wana na rin'wana na swi posta ku fumeta mbilu ya mina ku ri ni nga twi ku vava ku fikela kwalano tanihileswi of course ni nga yuziwa as in na of course vanhu nje va ku hi ri karhi hi va support-a hikuva hi ri karhi hi stream music wa vona and stuff like that.
So loko hi va hi kumeka hi ri karhi hi raise our voices, vanhu or the fans va twi na ku like hi blackmail ti-artist ta vona, leswi i reality. And na ta swi tsundzuka yeah, as ti-artwork leti a ti endleka i va kha ti poster lembe na lembe. So on this artwork, I have to post it and say what about it and stuff like that. Leswi of course a nga kombisa swona i khoma khenisi kwana, so i ri loko koloti ka ntsengo wo ringana 3.5 na sweswi a hi se hakeriwa, and khale khe hi report ni ri hola ku cheka ka account a hi khale guys. I think even 2024 hi reporting, as you can see la a hi report hi swona yo a nga hakelangi 2025 a ni ti ku thayitela ni tsarise kwini swi endlela ku hi report-ini and stuff like that. Se i khale hosi Mr. Boss a fike yi hakela, yi nga se hakeriwa 3.5 i ximalana man. Vanhu vo fana hosi Mr. Boss a yi fike yi hakela kunene man. Swin'wana swa vangela na mabadi nkarhi wun'wana like ku roba munhu so mhaka hosi Mr. Post yaleyo swo xi sa lexi blind xi nga pentela swo tala leswi mi swi vonetela ku va kha ku pende xona. Na tin'wana ta tiphente to sungula ku va hi tiva tela vo the legendary madya ku bomba na ku paint yena, as you can see kona xi strong demand, xi strong swinene. Na vo Mapele resort kwale xo xi nga penda le and stuff like that, so a xi strong demand. Hi nga rivali ya ni le ka king ya ka Gaza jikelele kokwani fonyo na ku pende xo demand xi strong. Loko mo ti-painting leti nga landa ka kokwani fonyo hinkwato xona xi nga penda xi yisa leswi swa diamond kumbe swi vona ku laha xi nga endletela swilo leswiwani. So xi blind demand, xi blind swinene. So a hosi Mr. Post a yi arrange a ni leyi yin'wana a yo donate-iwa leyin'wana xi pendini va twanana na 3.5 a swi hakeriwa a ni va lunghisa swilo swi ku lunghisa ni twa se ku ri khale ever since 2023 a swi fe a swi fe loko khe hi la ku lala ntiyiso a swi fe a swi lunghisiwa a yi lunghisa hosi Mr. se yi khale man 3 years hi ndo mali yo hlaya mos ti-gig even minkarhi yaliya. So a redzi man a redzi emdadaverikhivya ka nyimpi ya Mapele the Boss na Jeepy Khatapila man of war. So mi nga ma hleketa ku va kulukumba lava a va hlanganisiwe hi ku va va kha va zonda Ben Mayengani va ri vambirhi and stuff like that. So va holova loko se mi kuma so mi nga ma hleketa loko va holovise hikuva Jeepy Khatapila man of a vi a jika manjheni se a sopata Ben Mayengani ku xi blind va holova minkarhi yaliya. And the funny part ya ka post leyi va nga ku lweni laniwa seni i ku hinkwavo se na Mapele a vi a jika se a sopota murhangaphansi tanihileswi swi tivaka swi le ka yona straight to be specific. Man of yena nga back off a swi tiva man of ya jika nkarhi wun'wana na wun'wana ya jika ku ri a khona leyi a swi tivi, mara Mapele na i tlhela a ya kwalaya Jeepy Khatapila man of a kha devula kona ku xi blind loko ta holova. So if ka tsala post yo karhi la hi ti 12 ta January la nga fa kombisa ku a ku ri mina Sesines na the late Mambawulele na xiphuta xin'wana va nge Jeepy Khatapila xiphuta xo hetelela this one a ni hleke ngopfu. So nyalo khe hi pfula that image ya hi swona swi vulaka swo Mapele kwala vona a va ri as a group kwala Mambore Mapele the Boss obvious a hambana ti-wiki minkarhi liya Mambore at the background Mannes a xikarhi then man of loyi a makuma minkarhi liya ta ha hlangana ta ha bifa Ben Mayengani futhi la so swilo swi jika ku jika manje se ti vula na swi mphunta manjeni okay. However mhaka leyi a yi fikanga to man of because ka of course ra ti 13 January i fika endla live video a respond, but prior to this ni vona loko a poste swin'wana mos a ni swi tsundzuka nyana ni fike hi vona of course a fika tsala ku va ka N'wamintwa ni kombela mi ni khuzela gay ya n'wina, leswi of course a fika tsala swo vekela tibombo. So a hi twini ku man of yi rini la ka live manjeni yi ngo suka yi tshama ku yi sukeni ka xigaza man yeah. Let's go. By the way nyimpi leyi yo suka out of the blue ne, let's go. For now a va nga ha ri kulweni na ku ri khalenya, let's go. Va ka N'wamintwa sure ni kombela mi ni khuzela gay ya n'wina, kombela mu nkhuza mfaloye please. Bana Mapele please ni kombela u humanyana ka me please huma ka mina a ni vulavuli hi wena na mehe, so ni kombela u huma ka me. Loko ri a wu swi tivi ku ta tsala yini kumbe ta posta yini kumbe i la ku vuya hi yini xigazini i la ku vuya hi mehe no kombela ngwenya ni kombela humanyana ka me please
kombela huma ka mina se va ka n'wamintwa ni kombela mi ni khuzela yena mi yi khuza gay yaleyo ku loko ri ku yi vukerini a yi teki vibrate yi vibrate hala ndzhaku yi nga ta ni tolovela because me a ni vulavuli hi yena munhu yaloye a na se tshama ni posta swin'wana hi yena munhu yaloye hi yena a nga ni sungula ku that's why ni ze ni n'wi bifa hi lo ni sungula that's why ni n'wi bifile loko ba hi xivundzi vukerini teka rhaba i ti khipta busy ni kombela u ni tshikanyana hi ngwenya please man xo sungula i ni blokini mara wa tsalatsala hi mehe engwenya i blokela yini ku ri wa tsalatsala hi mehe ene me a ni tsalatsala nchumu hi wena hayi mi nga ta hi vangela ku vulavula va Mapele please engwenya ni kombela i focus ka swa wehe u huma yena ka mehe i ya xavela beni xi ku bisa hi moya khizamela ntanga wa wehe sweswiwani me ni nghena kwini wa tsalatsala swi tsalatsala kwalani so yini engwenya hayi so yini engwenya hayi va na busy swin'wana huma ka mehe please kambe ni busy swin'wanyani a na ha ri ka tihuwa na vanhu so no kombele engwenya ku i ni wisisanyana kahlekahle ni to nga ha tsalatsali mehe engwenya serious in fact nga ha tsalatsali mehe tava xigazini savrolo to tala yivulavula menofoka ka ha nazikani nga ha ku ha narita nchumu la nakona menofoka ku ri khale yi nga ze ya vulavula hi yena khale manje na mina no hlamala out of the blue inani Mapele a fika a tsala that post a ku ri khale ni ri ku u langutana ka channel ntini hi gine ri ku report vona hi bifi ya wona khale swa khale ngo swi na malembe manjeni man so hey a redzi very clear. Lekker Stylist. Have some great news. Yeah, we have some great news about him. Yeah, because look, see, that check out no. If I come over Semarayana, le Rambo Yangwan, I'll back. So we could reach a million views, stuff like that. So I'm going to congratulations to him. Reaching a million views. I follow I got to continue. Yeah, love very someone producer I saw the producer. I'll bet like we embella shama combo and stuff like that. It's a very good track, it's a very good track. Okay. One of the this track now like a strong contender kuva yi similar tsema ku lembe. I got a strong contender go hey. We are at times, but yeah, it's a very powerful track. Van my random track one go to reach a million in this short period. November, December, January already like special 2 months. It's crazy. Yeah, it's 2 months. It's 2 months. I eat the range. Congratulations to them. So yeah, it was nice. So let's show guys. What the real? Guys, I am is simple. But so like you can get 1 million. So let's show come some power like go show produce and show you dinga paparlan. I'm just you show one of very you go vangala yeah, no, but